Biya kamal ka non online TV channel en demanduni siang kosnyak eler baling gwaseme eler mi be re wacce ka sa Sudan te krachi mishalat ke kwi ko mishran chara medit ka ngodelet kuma ka chala do take retirement age ki run te de randa ladde ka pel ka jere wi ka South Sudan te ka dong tong wan long kini di dit ti run gan ti ka to lo ti kan de long kalat wa kan te re kuma mo ajana na gore no ba nyoga ya kel ka ta dan en chanu ka je kuma South Sudan lo gor kan ne di ala kontin dong chi dong ke tin chi dit de ka kap chong ke chi kan lat chi kan ka de ngot ka mo gur kan kon hon yam mi jira ma jidit kan wor lan TV channel de je gor no jin de je nyak kan ne ko kien ke de subscribe gwaye wana re rache me كمان شالت قواسمة كوما Sudan ke state institutions take mishala den wone take run te shagwar pin re kuma ka Sudan wo deran dere chongtin mi run to chaka shop mi chirun chaka shop shet ka run den content dong chi dit ka ke no take run shagur no chi de longot ba re kuma ka Sudan lo de jile la kwar ke de ngot ka meledi duno de jen de wutte cheng lo chi lat che tedi ja tok karuna to waka ta cha gwarpin ko deran de retire ke dera tok ke de langot kemete let re kumaka chaka gwarpin na mo re ngone dungno re wika Sudan chala do chaka leslet tel ramro ke kwidien ka teramular no nema de jelelena gwada me chakular nene wade kuma Sudan wade police ni de kan nyoka mulo ke tinre ngone te nyo da gwano ran mishirun ke shika chop shirkene kon la de ni ki police ne wajen god dan de dong te tin telet wa chicken chagu jeno ken de kan ngod de kan nyoka mugo ken ke de kan ngot de kan ka revise nyoki de kan ka me ko de min runga ko de na de gorungot ke de na let ka ta do de na no chiran che de retire ano eno brand be tokre lani ko shadong wana me kel mala kona lat ke kenyam ko ran mi shedit chebelongut re lat kume duno be nyur chengde ka gad ke kel ki ke jidware ko chiruna to chi ka tokla runa kona che kume shele de ka duno awa shakalet akan kenen tama nika gwasi da ne shangot chakar yala kan wo de ram shedit de je wire kume ka Sudan chet ke ni konti ke police ke ni konti la civil servant ni de kona shedit wa kan yo ken kan gar yala ka ko ran mi chere taya ki ran mi che tok te gum la kam ke ji tok du karun yala kona chilare kume ka baji kap chonga baji mo ka duor mi bro ko lo nga je re duaru ko chila ngure lo le din gwas mo re kume ka duno baji mo ka yo ri char yala ka kan yo to wa kan ke activate ke kan ka la ta kuma Sudan jen do bdana wa cha na cha ka chonga ja chikan lar ne rami mo mi cha kap chong ko cha ram di ba yi mo ka duor mu de kame ta kwi ngone chikan lar ne tama ko ngoda to ngoda cha ka gur ga jen o de ka lalet chi kuma Sudan che jalar Ramadan and la General Abraham Manyuat la Inspector General dung police ni raiwika Sudan ci karaje mo ci kana kwen a Canadian kon tilar na men go antama ba ngore to ba ka dil gor ko de ne dial kon ci dong de ka kap chong ka korun dang na dungno ken kan runan kon ba na ba kap chong a ce mi ci jin ram di kan kalat gwasme ku kana lar jeno ba run to ba ka laran tama ko ba ne dial kon ci dit ketin ci dong rai kuma ka ba ka yi goilat ka ba ko ilate lo ba ka mo ka ngwane te bu ka un yur cheng dien dung do kan ngoda mo kana la let ne won ci kan ku lar teme ba je yig la let kon tem la rana jen dong bran bi be jen bran be liu kan gwasa mo telem ba lo lat ku kwidu dong cha shi mo cha mu ka dor na me cha ku wo da yik te karun ram din mi shi gwada sheben da la da ja ke bichong da te dore ala gwada mo ko sharam di cha lung yere ku mo ka ba dung do shi dit cheben da un yur cheng charo jamo chaje kwen no kenen tema gorge jeno bi police ni Sudan ki ta dan ba ngwan lat ke je bikan realeka ko ba na mo ba je to chikaro jamo chikana lat
muku kon ben ka raja tok tok gwa seme ka kwi retirement ka ke o ba ji wire lat ko jina duang ke jira madi yelar man dan bu to kan tabre wi ka South Sudan riuna ant ngware kuma ka South Sudan ci ka dong ci ka ne ti dit alo mi wala na jeno ba na ba ka nang cheng chit ko jina duang binere ngwan long bu ko nyur shi ne ken ana mo bi ga je oba bete ka rikti ngwan long ti bet ti bu to ko long tama ko binere dit chit ka ni kan kwar dit pan ken warun ken ba ci ga to ko lo don ci ran je de ngore kuma de tene ngwana ten anamo wa kana decision mo kana rel ka ko ge je no be kuma South Sudan be jenyon ajen mi mo jen ko cha ramichi dong ki ramichi dit cha jibu kap chonga je ante makatin sherkan ga kuide ko gui kana gwano de runden konen de rande kap chonga je de ka yiglar ko te ne tin wante chirong ante ko de ga ngore kuma ka jen gwasame dino kan kuma South Sudan kan ka runen to kan kan kana lar mu go tuok alo be kana lat ban ma dan le rod bu kono gwich bi arunden kono dong de rande chong tin mi shara ma dit ba yo ngaje no pegrun titine dino kan kuma kan kan kana kamrar ki bukan ga nyona tino ajar wona me ba netin kontin ci dit ba kap chonga jamone ajenda na gor no de nywa ya kele na me ka kwi runiten kono deran da lada ya kap chonga jare wika so Sudan ko mi shara madit amene kwar kono kontin yam den ngode bakan dial bika yik ben pinke bika long ko chirun ken ci karun tungwan ke ci karun dit bu na ngwane wi kam ne kan be so Sudan bi rwajene ne me ajenda na gor de nywa ya kel ana gor no jin bi nywa nasin ko ken biate kamal bye bye